Inawekwa tio kioko cha kuchende kithwa kicha kwa ila otono ni kwa thite ntukithwa twisio kithia tunengelelie movo ala menthino mathangu maitu ma omunthi nina uthocha na moko elitu kwatenie nyeneta wa Betty wa Mwania na ni nawe kwatio kana balabo mthe wa mukie ne sana indi nita wasalisha Betty wa Mbua nitha ndio kunengelelie maovo ala meithanguni ya The Daily Nation wa mukie ne sana na mukie ne sache na kwa na mukie ne you looking good too thank you na kwa nitha ndio nengelele maovo ala meithanguni ya The Standard na maovo ala manengetwe wito thanguni no ya The Standard ni maovo makonete mauta ala manaitiwe baadhi ya Kenya na mewetwa kwitha mena kiwango kiyulu cha sulfur kila kiwetwa kwitha ni muisyo kwi wima wa mwene nthi o undu umwe na ngali ila sio tukua kana ala mena ngali me muisyoni no ndu weteka sulfur eno ni kwananga engines ala no megwitha maili kanthini wa coast ya kuseuya ngali sio ndu wa kunoka kila ivinda endi andu ala kusiana ni mome muisioni munene wa kwa ni mawo ala momanitwe na sulfur na so ni mawo kana nicho chongo cha The Standard sulfur concerns. Asante na indi uthio wa ithangu ya The Daily Nation unene affordable housing bosses to earn 86 billion profit kana ndo ala makona nitwe na contract cia kwaka nyumba cia thwa munini methiwa maikwatio kukwata profit wa shilingi billion 8.3 na ikela fani ni kana you profit usumite tax wa mwene nthi kana kochula umagwe ni mwene nthi na isu niye kulio na indi ngwitha ndio kunengelele maovo aso kwa kinthini anthino wa page 4 na page 5 ya ithangu ya The Daily Nation maovo aso ya wetai ulua mauta otauni manengetwo wito anthino wa ithangu ya The Daily Nation na angi simu yako niwe ni President Dr. William Ruto kabindani kwa ka kunguthulo kuma tongoini kwa Gachagua kabindani kala wa hospitali maovo kana ndakitali wa Gachagua no minie na kumbula kana ni wako niwe simu the nyosu kabindani kala Senate sitting siende kana bunge ya Senate yende na kunena nisia kunguthulo kwa Gachagua kuma utongoini na indi kindu chukyo kilite makuli maingi yulwa niki president utona kwithe ena interest ati ingwitha ndi kunengelele mawasu meithangoni ya katatu ya The Daily Nation ithangoni ya keli ya The Standard mawo makonete President William Ruto kuaccuseiwa kwitha ignoite a Kenya ala mawaiwe nthi mutu ya Tanzania na lama nyamaiwe ku twekana mbugani yake ya Tanzania ilete kwitha sie mwanya usu ku condemn na kutetea nthi manthi ya Kenya indi ndanene na kiu na indi munana wa nthi ya Tanzania Samia Suluhu Hassan alisema wale jinsia ambao wanavuka wanakuja Tanzania wafungwe na wale wanavuka huko Kenya wafungwe hata wapigwe mikwaju wakija huku wapige mikwaju na usijali kama ni wa Tanzania ama ni wa Kenya wewe piga mikwaju wakija huku na wapiga mikwaju kindu kilacha ambatite vipi katikati watete ima akisia NND bandi ya Kenya wena atongo imeki wetho kwa nyameweta kana utongoi wa president wa Kenya Ruto na wa Samia Suluhu Hassan ni wa udikteta na mayaki nene na kitumini kinu kuwa andu mayasi kana onele binda kwa ithiwe na Kenya alama akilita ngaliko isu na mabikiana kukidnapiwa kana kutekwa nyara na mabikiana kwa ibinda iweta kana pai mundu tona kuka bandi ya Kenya akakidnapiwa but atena authority ya chao ya bala umite ibindani isu mathakarua na ulawa Justice Maraga ni mavingi na madipoti wa matongwa ingi kwa Kenya imeendete kuwakilisha Tundu Lissu kwa nini yake Tundu Lissu ni wa opposition ndesu ya Tanzania so ni maziwe na kutungwa ku President Ruto wetoka na nane ni na tete ona kuteka ene ndi ngini matiwe nitayo mako Kenya wala naangi meyo ya isa kuonekana nginya umonde ndana kule yulu wake oithangu ni sia kele ni yulu wako ya county na Kitui bala indi Kitui leaders meweta kana Nduale is very arrogant non itina waoneni wake wakwasekana ngamio yote ya Kenya na Wasomali ni yangu mudadu aiwera kwitha indi ena chongo chumo naweta kana uneni tosu yalete kuma motongo ini take minister muima yalete kwitha emi yangu atanio na mogo
nulikana kana bene nthi market no wa iwe nthi wa ngusanisyo isu cia aithi mangamile na ene nthi makaunti ya Kitui ene nthi nana mana atiwe ni thayo na yo ene nthi kana tongoi maende ukule serikali ikilile na ine mo tongoi Duale CS no kwasya ngamia sionde bisusu nene wa kuingia ni cia nene wa kuingia ndo kwithia ethia no kwasya ngamile isu ni ciaku na ngamile no mumweka na nisi ulika mpaka miundani ya enende asuna mumena wona ni kitumuno ni meibiruke imwe katika nduka ila siwe takwithia si cia alma manzui bololo ni cia mwe ni manzui numu na kitumi ni kiwithia yona kau kana ithoko ila si thitwe ikusiwe isio nisu yibikiana kungama asante. Twende nambe mawala me ithanguni kana page 3 ya ithangu ya The Daily Nation ni mo amwe katwala manengeto wito na ni Ruto call to Gachagwa's doctor as senators discussed impeachment. Kuiwata kana muthenya ula unenanya kana oneni waende unenanya waende nthini wa mbunge ya Senate yulu wa kwete kaikwani ndo matha mawasma na manengeto yote thanguni ya kenda na hindi iwata kana President Dr. William Ruto ni wakuniye daktari wa Gachagua nola withitwe personal doctor wake Daniel Gikonyo ayimukulia undu Gachagua waendete na ikuli yesu yake yuka ina makulio maingi muno ala mombukie nikithia mekulie nikiwamukuneiye na nikiwaina interest na wewe lalika kana Gachagua nominate na kwa nthini wa ikwanila yende kotini ya kukunikila kana Gachagua kuundula kwa kikuma utongo-ini kana niko atie mitaratala elite kana kikatiba kindo cha mbeni kana matwa isi onena nya atevo ndane wa mwana wa ku defend thini ya chao ya mbunge ya Senate wala wako niitwe na mabetio 11 umwe kutumia obisi na kwithe tribal na angi okenda na indi lilikana kana yu Gachagua ewetwa kwithia aina thina utona kwithia wombukie wa kukunwa ni ngo indi daktari wake nuko wetakana no amini na kumalenga ndawa cia kumutethesia na ekale under close monitoring for 3 days na admitiwa mawasu no wisome nthini wa page 3 ya ithangu ya The Daily Nation na mawasu ngi wimakwa to ithangu ni cia kenda meokonia simwila President William Ruto wakunie Dr. Gikonyo ayenda umana Gachagua wima wake wa mwe ili hata Gikonyo no amusonge ya cia kana under critical condition and all as admit wa na kana ndesa ubika kotini kuithuke kwani yake impeachment na Gikonyo cia kana ambie kuita Gachagua kwa mwaka ni wa 2006 mpaka umonde no withia waenda kitali wake ngwasome yangu ni cia kenda otu ithanguni ya katatu ya The Daily Nation ni kana itina wa senator wa county lobby nola ni mwandiki munene chamani cha ODM bila vethi tuna mutalatala wa kumumia kana kumunga mekwithia mwandiki munene machamani kiu na ende ni kumana na kila ateti kana ne chama kiu kana akabitia chama kiu ikweta kana ni ku twice ya oteti utiati metalatala ya chama cha ODM na ende likana kana ini mamini tena kwithia na nitamendo sio kiania na kwi ochuma niki andwana menga likweno ya linda mwananchi ni mamini na kumya terms kana keviani tu usiokiania na ODM kama tunarudisha relationship yetu we will come with new terms tiondo tunelea tu kumabumbe nondo we na James Orengo na Babu Wino na Angela meungua Linda Mwananchi na mwana wangi meungua Oburu Ging na Linda Ground maithi tumeikuatiania indi anoma Linda Ground ni mamini na kutangaza kanamo mwaka ni wa 2027 maina atangasa kana mayasi kana makakwata mbau utongoi wa President Dr. William Ruto kana tawe kwithia chao candidate wo na kitumi ni chuni meende na kwikata kwendo kwata na kwa bamwe ni kana mamandolo makaongabia na indi yu maisiokiania na mo ama Linda Mwananchi masiate keviani tu bikiana kusiokiania toka na new terms tila tunavukomana sio kumaanisha new term number 1 ni sia kwa kana nondo mo Linda Mwananchi mamineta kuona nyakana we are not supporting President William Ruto for 2 terms kuona nyakana isu new term together number 1 leading. Thank you. Itangu ni akana ya The Standard mo makonete killer fumes low standard fuel poisons you with every breath kana ende mautarami nete kwa Kenya meweta kila mea make wango chande pio
na ni moicio kwi mathayo ma NND pamwe na ngali kana kwitha indi ina sulfur mbingi mesa kana kuweto kwa mauta vanthi ya Kenya ni sawa menda mauta methiwe menthi ya Kenya ndo adama standard yulu macha kuingwa mauta lakini NND mende ukulia ni kimaitie mauta mena moicio kwi NND manthi ya Kenya nondo yusiana nini ando ala kuna ala metha na health conditions me moisioni wa kubeba nzebe sinondo jibeweto kana town ila nene niko kwina fumes mbingi niko ku congested nando nimebeba nzebe ndoku serikali iliendeka kwikithia kana ni asiokia mautala maki wango kila chailete kwete bandi ya Kenya ni mobala maithangoni ya kana belu kana ni muthenya ni wayo kwe no nyibwa mauta ma diesel isio ni seki bathokanyo bala ndio pia wandayo wetie onekie abiga mbe wa Senate naja kana kwina mauta mawasume katika page 7 ya thangu ya The Daily Nation na bala yu iyo CSUsu wa maki na mauta nake ni Opiyo Wandayi minie kwa sekana twibikia hiyo kundukula kwithitwo kwina shortage ya mauta kana kwithithitwo na mauta makuyana nimekwikithia kana mauta nimekwikata nimabikia no kwatikana ona wevo akulwe nikwithitwo no nyibwa mauta ndanasongia I said just take my word and is na mauta ni masokondo ise by the end of yesterday mauta metha meko na I say petrol bingi diesel hiyo kwatikana maubo wangi makonetio mauta metha ngoni athandatu ya The Standard balabe wetaende company olona engetwe kunyaye cha mauta kati wa G2G government to government wa Gulf Energy weta kwitha indi we niwo usupply ta mauta smata bibie kiwango na Gulf Energy ile kule serikali ya Kenya yo lange kiwango ingi balaba bigite mo lange na ma wave standard la mekite ya sulfur content measendi sulfur ile kueximwa kwa muthenya ni 10 kilograms balao yule kueximwa kila muthenya ni 50 kilogram measa kana ndi maili dobe tangi imwe cia ici ite isuni kana kwikithia ni maite mota banthi ya Kenya measa kana mauta bathi konthi yonthe na maili to ku cooperate makatumia mauta asu meweta kwitha mena kiko kingi meweta kana be meli inasi port ya Mombasa yerete mauta mekiko na itina yeso kwala wiwa mauta malika na thime soko masame tu masembete muno na inde bena mawangi methangoni ya thanthatu ya The Daily Nation na bala neki kwikwatiwa ku verify kana kwikithia mausungio ma KCSE immediately bena mutanda ulo kwitha wise ugwa wa kabindani kala mundu kwenda kwikwatia results yake cia KCSE wiko kudika wiki ya details ya kuve fees lo kwenda kakwiba kana wese kwithia yo andala makwenda ndika maskulu ni na ngala methitu mayasi mawya itina kwitwa kana kwitwa mathangwasu na ile mo sevinda ya saa it will be very easy mawasu no wisome ndini wa page 6 ethangu ya The Daily Nation na indi maubo wangi na mwalame ethanguni ya page 8 ni kana ma hospitali maingi alama tethi ndawa pampe ya Kenya meweta kana ni kwithia ni mataite mubia wa KEMSA yasekana oyu itaite shilingi bilioni 1.3 kuma kaunti banthi ya Kenya na kaunti mbingi tongo ni kaunti ilobi niso na makwani manene biu kaunti ilobi iyoka itaite shilingi milioni maana ile 54 na kitu bini ki mundu la mwene ntinu kuthinika nundu alika ntinu wa hospitali wa hakuna dawa na wate na mo county na sisi yasekana siedi to yiba KEMSA ni bidi kana ilobia siedi to sisele kwa chao kwa serikali kusilamu bia wao iti na indi county kauta nina ilobia nene muno ile itaite na kitumini kiuno county ile itataite KEMSA county ya Kajiado na West Pokot county ile sio yes sio ndeni itaite KEMSA na UKEMSA yes kana ndithi to ino tonywa kwikata wa supply ndawa na wasume page 8 ya thangu ya The Daily Nation page 7 ya The Standard mawoma konete wani wende ukusi wana muno kuyakana ciana cia 8 kuya tharaka nithi beweta kwitha indi ciana cia ukumu nini byo sibikie na kuwa wa na miyo ika December ukesaidia koko ni kuungwa bala kwako ni kuungwa kwako na mbewa kuwa wakayamba obuchwa kuni kaunti ya Tharaka Nithi wala kana imagine kuni kana ka miaka 3 kaunti ni ya Kilifi kana ka miaka 8 na ko karipi wa abuchwa na kowa wala ripoti kuona nyakanambio struggle
bewa kukwa na kechwa lelone indi ando mekulia kana tete ima haki miacha kana femicide yelo ko declare ata crisis vandi ya Kenya ni kwitha wani waka kana wa mubai waka wende twingi ba mono balaya ko ye mukuru kwa jenga mundu mukawa miaka 52 ono wawe ni mwana ina mbewa kumuwa na mbio kumuja. Yeah. Mawangi me page 10 ni thangwe the Daily Nation ni kanangwa atanio ya makanisa bandi ya Kenya ni umitio kanio kana ukulio kula kwi ateti bandi ya Kenya methiwe mayungamia kana mateku ikonia na kuosa guns kabindani kala kwina mbumba no sia ki uteti na guns isu kana mbolili kuthikulikilila maundu ma uteti na kubalanya kana kutwaisia maandamano mate maila na indi mwane kibila wa nzama Yesu Alphonse Kanga ya sekana nibethitwe na unye mwingi kabindani kala kutwa iwe chao mbumbano sia ki uteti kumana na mbolili su kwithia siekata sietulanduka na rulikana ibindani ile kuna atwa iwe maandamano ba musino wa masako pena mbolili na atulile na likachika nini na yangu ku na ina kwa TV sikayone news CD o page 10 ya thangwe ya the Daily Nation twimina ni kana juu ni batoneka mathoa ma mitumba na simu makambata na huu ni kumana na tax ulo wongeletwa kana ulo kwikwatio kuongela mpeni wa budget ya mwaka wa 2023 kana 2026-2027 budget na ila ikwikwatio kwitho ya trillion 4.8 na simu na mitumba ni mwe katwa sindula siongeletwe tax wa 25%. UNN yume kwatwe yu kuma yu the budget isu ni kupitukithio simu zitapanda na ndwala private na kwiki ya mitumba ni kwampata ithangu ni kubitwe mino kiliani maboma connect indi mulengo wa linda mwananchi utongoiwe ni James Orengo na babu huyo meacha kana indi ni maendie obviously ni kwa DCA kumukulia niki ate ima linda mwananchi kadala mo support linda mwananchi methi to maivithoki wa na mayome wa nemboleli yasakana indi vena atongo ya nande ni wa serikali methi maivangithia mboleli isu nikana kuwithukia na kunyama asalame o support linda mwananchi nikana maike o support miacha na itina wa kumanithia DCI bossa kana ni meothi obisi ni usu maina amwethi tumine masametu ni mumathela twithia twendea kunengelelia mauvo indi mawala manengetwo wito kana uthioni wa ithango ya the Daily Nation makonanitie na contractor ma muvango wavo nyumba cia thwa munini kana affordable housing no we kwatie mawasi ndini wa page 4 na page 5 ya ithango ya the Daily Nation na bala mekwatwa ku pocket kana kukwata profit wa shilingi billion miongo nyanya na banda tu aiko tiwa mwene nthi itwasalcha beti wamboya kuendea muthenya mwailu na koneta beti wa mwanyo binene teva asani ndithwa ndisio kithia na mwenye twa umundi twende na unenania wa umundi